isa cia Vilingi wa Mauvoo. Musese mwendo wa tindata kalibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 Mauvoo ala umaniwe na kuetoka kuninya masiwa kitaka ulo kunengile Mauvoo kwanze ya meko ni Teresia mwende na ndi a ni amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanesie ni pamwe na enende makuweni measia Azimio ni vudhisie Kalonzo kwa kumunenga mwana wende mesani ya unena ni wa Azimio na serikali ya Kenya Kwanza. President William Ruto ya sienge mama minister make mayaisa kuelewani kivalua kiva kilawa manyuvie matongo esie. Ituesi ya gavana wa Vinya kutula mutita ambia ya kudhukumava mwe kwa atongo imama tungulo na kangundo mayase kiki valani ya udhukumi wa gavana. Na enende mwingi kuumani ya kiko kilame ukonani ya muyumbe muliungi kwa kuvidhuki ya mutandiria na kuete idhoko uyani kwake. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chaingi musiasia tukwate ni kwanzia ya Facebook ni Mutongo TV page ya kwani masiwa kitaka naindi muthenya umwe itina wa ndongo ya chama cha Wiper na ulani Kalonzo musioka kusakuwa kuchongoesya nguthu ya andu atano mangaliko ya ulei kwika unenaniana andu atano kuma kula kuingaliko ya serikali kumanda usungio wa mathina kautalama ende kuikumila nthi ya Kenya ene nthi kauntini ya Makueni ni maweta mwanya unengiwe Kalonzo musioka atawanthi muno na tawaile ithiwa unengiwe atetiita ambunge vaumbeni enendi maine na Mutongo TV ni mawetaka na Kalonzo ta wiki wango kimwe na itui ilengi watanioni ya Azimio Kenya na wailete kwithiwa mesani ya unena niya na President William Ruto indi ti kwithiwa ngalikoni yake kana ti kwithiwa mwanyani ula uvikie kwithiwa aine walivotiumbanitwe ni mwandiki wa Mauvoo Ken Molinge. Ngaliko ya serikali ya Kenya Kwanza oyetelo kuweta timu ya kiandu atano la methi wa mayikone na nyana timu ya andu atano kumangaliko ya ulei ya Azimio Oka elena mvuwa wako mbililia. Enembe ya kuma kauntini ya Makueni ni mwana nyakwe Makueni wakuona itambia Azimio Oka kumweki ya Kalonzo tawa Mutongo esia wa timu ya ngwatanio maiweta kiwango chake takianene na chaitu ingili nene ngwatanione Raila Odinga na Martha Karuna tawaile idhwa yiko nena nyawa kiwango cha yulu inditiva unasa kuwe kutongo siam. Kuza kwa Kalonzo nzamani eno ndikuona kwena faida kwitu mukamba. Kalonzo ni mundu munene ni muzumbi tumurwere ibela ni cho zumbi. Kalonzo no metuzamani toto ni tumwege aibu na ili kanzamani ila nene kwa kwera ila na Amadha pale kwa mwana ati mwana ku ni mundu munene. Kalonzo we aendiye kulika mubelane wa ligi ya kuthela matani na ligi eno engene ligi nene ailete kwithwa ligi nesu. Kalonzo anasa kuwe kutongo ya timu ya andu atano evo ndongo ya chama cha DAP Keyo Jane wa Malwa ndongo ya lengi mbungene ya katena ingi mbunge wa Ugunja Opio Wandai ulawa Malindi Amina Mnyazi na seneta wa kaunti ya Nyamira Okongo Homogeni kuonena nyawa kumanda usungio wa mathina langu atano ya Azimio Oka yithito yenda kuthenekewa. Katuwa mondo atano langa liko hili na iwanie kunena ni wawundu wa kusakua kwa makamishina Manzama ya IBC kuvaniwa na kusovwa kwa ofisi wa ndongo ya ulei kuongela kwa kilungu cha menela ikaleno ya mwito sekta ni kivathokanyosa serikali katuwa mondo ange kauta itambile na udhodhi ya mama memba kambine ya Azimio Oka mokilie vivyo ulua kwa makweki wa listi ni kuondua kuthenekia kwa ngalama mekale vandhi ya Kenya. Kindo kila kina ikitina kinene cha ngwatani ya Azimio Oka kutoa isia maandamano isione kivathokanyo sia vandhi ya Kenya. Bau Kalonzo ngone thongie asisi anenga andu ange mende muno ma klasi kila chaba unde lagiti klasi yu nondo ethane kindu takiu karwa elete kwithwa ethwanu makona ebo alike bunewe bandu ba Kalonzo nondo Kalonzo nete mwekwete ta mukamba nondo nete mwene ni wa musundula ukete bau Kalonzo batoneka ata bwena ita wanandu ala meba kube na agata muthama nika ndathe ambate ata ane na kibela ki kya mubela wa ligi ande utena kwenda mwana wa Kalonzo musioka kusiwa ni muteti unge ngwatanio hii Azimio Oka enende ama endekethia kuthenekiwa kwa ngalama mekele kwithwa no kuna ambayo mwelistini ya mondo ala wakilishi kumangaliko ile meonena nesia
vamaenda kusova kwa ofisi wa ndongo ya ngaliko ya ulei na itambia kuhusu kwa miana ya makomishona zamani ya IBC kwamba kuiwa utem. Kindu cha mbele kama ile kunene ya monongo ni gharama ya maisha hiyo lumo ni maile kwamba unakothelangana kwa mathelangane, lakini kindu cha mbele manene ya yulu gharama ya maisha la yulu mutu mauta na zindu isingi ndo si yulu muno kwa mwene ndi kukothelangana kwa kuri kutetia kwa yulu kila kilo tetia ni gharama ya maisha thewe na sile kwa fertilizer tissue nondo fertilizer oyuko yembua kukutotenda mbua tete lo kumwe kwa 10 tipikwa mwe kwa 10 gharama ya maisha yo yulu kiwango kiu kumambo nene ni yulu gharama ya maisha nicho nikaje lo tetia mwene ndi bandi osindu sibo isizwe ende maisha matono thea kwena sindu ta mutwile na cia andu ma Kenya na mauta alame na usafiri kuba toneka nekana mainena nyama mane ithie netumite ki maisha sindu ila ina nene anezwe isuta cia opposition leader maundu ma methembezu kwa oyu sindu isu cionthe tiene kwebinda ciina bata maundu ma constitution ni maundu ma kwika chau ithie kiu tichene ta Kenya kina bata. Delivotia Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni, nyeneta wa Ken Molinga. Ndi mithenya oya kutala itialite serikali ya OU kuyanesia mwaka umwe kumayalika ofisini President William Ruto eweta aingima ambemba makenza amani ya maminista mayaisa kuelewa kivalua kila wa manyuviye kutongoesya mithea kivathukanyo. Ruto eweta ki nikiende kutunga itina uthukumi wanthi kwisila kuvaluka kwa ngwatanio mithea ni kivathukanyo ya serikali. Nilivoti umbanitwe niwe Benjamin Mwaka. President William Ruto ni wama kuna musomo ma minister na andiki hati ni kami vyani kwa thukanyo halau kuweta aingi mawakwa kuvikia umunde maino mani waku ya na yulua kila kiende mivyani yo. President Ruto haini ni achadhini cha kuikilia zama ya kia ma minister sayiwi wanaoni waki udhukomi Fomane ya Mozumbe State House kwe umunde nuwa vidhua kana aingi ma udhukomi amake maina uvo waku ya na ukonya kila kiende mivyani yo. I find that many of you, the people I speak to, don't even know what is going on in your ministries or departments. You have very scanty information. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. How do you run a ministry or a department or a parastatal if you have no information? That is the highest level of incompetence. Kuyanana na President William Ruto nikana vayondu wesoto nekana ma minister na ma PS makethi wa matesi kila kiende mivyani yo na ngalikoni ingi ni mwe kwa tete mamuta yo londo serikali ya ile kwa ile udhukumi mivyani kondo wa vaita munene wa NND. Our ministers are quiet. They are called for TV interviews, they don't show up to say what they have done. And then the media have a field day because nobody talks for government. I would rather we spend more time explaining to the people of Kenya what we have done in our respective dockets as opposed to travel. And if we have to travel, let's travel up country to where wananchi are and explain what we are doing. By constitution, you are supposed to advise me. Explain to me how you are going to advise me if you have less information than I do. Who is going to be advising who? I call many PSs. You ask them what's going on here. They have no clue. And this is your department. That is the job that you have. So please, take time, read. There's a lot of literature on your desks. There's a lot of briefs from departments. There are a lot of briefs from all manner of places. Read. I take time myself to read. Nende no achadiki cha umunde vla ma minister ele na ma PS vakuve 10 mavingi wenza wa State House kwa kuselewa vala yu president ukwenda mahandike yitumisia kuselewa chadhini ke cha vata cha Mosumbe ma minister ni vamwe na Professor Kithure Kindiki wasasei wanthini
na Moses Kuria wa Utanithia. Nimeona watu wale wamechelewa, nikaona rais unaniona ninamjua. Nikaona uso yake nikajua hapa kimeumana. Sababu leo ni siku ya performance contract. Ile siku muhimu sana ya kuja kuweka. Na wewe umefika pale rais amekaa. Tayari amekaa na ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe umechelewa ukiwa kuona nani? Who else have you gone to see? I don't know whether it is because these performance contracts have been going on for 20 years that many people maybe mistakenly think that it is a ritual. And that is why people resort to the old incompetent excuses that there was traffic for them not to be in a public, the most important public function. We have a job because we have a contract. If you cannot keep time with your employer, you have basically dismissed yourself. Maminista na ma-PS mekiasa yuano wa kuthukuma vatialite mwa yumwe ou kwianisya mwaka umwe wa serikali ya Kenya Kwanza kuma yali ofisini na President Ruto weta kiini cho kithwa kithimi cha withianu uthukumine wo ndino mevyaka konyo kwianisya manifesto ya Kenya Kwanza ndino wa mwaka umwe wa serikali. The terms of the contract are fairly straightforward. In return for paying their due taxes in a timely fashion, the citizens of this country not only expect but are entitled to receive the benefits of all government services in a prompt and satisfactory manner. Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Ilovi nye nita wa Benjamin mwaka. Tusiokethia kaunti ya Masako Valait na wa amemba mambunge ya kaunti ya Masako kumaka ngundo na matungulu kuweta nime kuthukuma memu ambayu ituisia gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti isioni sia matungulu na kangundo ni matula muti itambe maiweta kanaki ni kelelo cha kuvalania uthukumi wa gavana wa Masako na indi hamwe enendi na moma ithingilila kanangwata nionia vata kwi atongoi na vevata munene wa gavana kana mungami wa gavana wa Vinyandeti akakunikila uthukumi wa ituisi yake vala kweta kana methito maithukuma kwenda ukilia Vinya amemba mambunge ya kaunti ya Masako na vaivata gavana wa Vinya akakengwa nimeumutethia twikwatiania na kebo ni mutesia. Muthenya umwe wa vita 18 wa mema wa bunge ya kaunti ya Masako kumaka ngundo na matungulu gutwaise sikalo cia kuthukuma vamwe na yupo maene nthi na lama nengetwe wia ni gavana wa kaunti ya Masako utaitwise na gusisia uthukumi wa kisioni cia ndone matula muteta mbeye meweta kana kielo cha ni kuvalanya uthukumi wa gavana wa kaunti ya Masako umbania ma MCS ama inisight withie kuiwe okathukumwa alabe gavana na neto no ni miaka 10 mutu aithukuma na thinono matungulu ya iye maendeleo ni mheshimiwa mule kwa support serikali na yuni ukilio mbanye ma MCS maka ngundo na matungulu ambio ma insight undume wemano na gavana ma MCS ni mewe na gavana na mwana mule aeke kosa ma MCS maka ngundo na mama matungulu insight kaugula kuingavana wabila nitwalea Ikimaelende mailiana na itambia ituirika na makondineta manga wana kaunti ya Masako isione cia ndwani wetakana ni usio tongo ikutungia ni wavamwe na kuthukuma vateme vaka endana ke mwenende avikione maendeleo na ki maendeleo na wetakana ni uvathukanu na wendi wa mwenende mwana yuko mbanya makanzala eitha yeka nesa utongo iwetha ba uthengea anakuwa na right yo meta ayumbe na makanzala mo onaitha weta makaona ala make na longe na ala make nekana kama nekla kende yo ground na yo ka ground ni kuseo wana MCA maku mayo kama komane na moka makomane na mole lorwa wada wala ba kubema na bikelile ti ane me okobothia ona kumeta mwekalende mainondo na yaka kuanwa nando ingi enende amwene marula muti ituirika na makondineta manga wana kaunti ya Masako maitaka na methito maithukuma na kikono na ndini wa mawela methito maithukuma maithito mainengwa misala yonesa ndini wa milati la yende ya kaunti ya Masako twanda wema we atoke watukai wangili maana ele andu atando kila mundu ngili miongwele na tuna thukuma kewo ne mama tuyobete musivyo wete ko ikendo na ndatika yakwe gwatoina na MCA tunani ya mundu kwetwa mwara na kana nduma we
invest na makwa kende ne na meye bana icho matwe bangi silingi 3,500 tunaye twa kila mundu emiogwele na twewe to yani wandisi tukonde simo takane kwa mwana zokomya tubake matala na twewe mwe koma ayuma mwenda ngavana wa kaunti ya Masako kunikila undu makondineta yamakemethitwo maithukuma nthini icio cia ndwani kumogitaka na vaitwo na mutalatala muzeo wa kumavetanga nthini wa mianire ya makwati ya uthukumi wa kaunti ya Masako ende mamede nwenda kula cia kwisobeke umana na ndo awe kama kondineta wambe kala wote ai kaloboto ninyangu nena na ndaesa onde ni wamwe yosu kwaza kwa kondineta kwezwa ndelande ndanda tabwa ne kata na ndene wamwe yosu kwaza kunwa kondineta kwetu Angelina na kenzelani ate awea na tuende kuokoza kuanje kondineta kwetu asio kawanzoke na ende ma kondineta emanangi etala mawe alamo nenganwe ona makanza la mayo dengea na makanza la makwema mindi wepio na kotala wati twewa wala ama na ule ama onda ni mama nangi weivela na mama weane na mama okaluka mbiswela weke taiko na hivi ando mawe na ndwa yabio mutungithanyo ndeto wikusiwa mwene mewetakana wana wa kaunti ya Masako no thukumite nesa no ivatakana na uvingi sondini wa thukumi wake mwe mawe alao neme uthukumwa ground tatwe ma coordinator ma governor ili tuona ma oversight me MCS zinanga na MCA mwana mathukume ne malasa koiwe nende mana we mwana na motiasa kwena mena mabalua ende mena mabalua boke ke wanza de tumasa kwane kama na twewa na wayu bahati end collapse Masako ubela ulusa nuwa ngawe ya ndwasu please ngaba ena kwesoba na aka ndo ke wona rade jawe ndo twenda kwaku ili twenda wo mwinge muno ndo ingene wana mule akamule zena ake makanza na mingene mananena amene na TV ndo imene macho na mama kwata niyo na mewe moyo makarelo ne mule amende ana kwata na meto na kuwa mete no mekuka kowe ndo madamo yo na kumete ole ndo madamo no le to twete to tabia kale kwa kongra kaunti ya Masako nyene toboni mutesia Nende tuelekela kuya kaunti ya Makueni valambunge ya kaunti ya Makueni ni avunzi utongo iwanza maya mbunge isu ya maundu ma iveka valaya muvetanga Daniel Musau kwithiwa mwene kivila na ya musakwa Felix Mateso mwene kivila mweu na muthiani mwangangi munini wake naende mwalioku ameaniwa kuyanana iteta ya ma MCA mambunge ya kaunti isu na Musau ulani niwe MCA wa wodi ya Nguma Sumba emwamba na MCA wa wodi ya Emali Mulala Cosmas Kaleli ni mo manodhothe tekwiki wambini kwa spika wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilo na ndongo ya ala ingi mbungeni ya Makueni Francis Mutuku tukwatene na Caleb Chara Tumwane kethelu spika wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilo ni wekiwe mbini akikonanyo na maandamano na kwethi wanonena nyamu vyumbungeni ya Makueni kuvike ya memba mayo makusiasi ekalo cia kuthi kumanda spika na valanthini wonena nyosu amo maweta kana the amo mome ovunania ndongo isiasi ya maila singaliko ya olei sikiwe mbini kumana na maandamano ala matwaitwe ningaliko ya olei ya Azimio One Kenya. Whatever has happened to our speaker is quite unfortunate because the government is trying to intimidate our leader, saying you should arrest so and so, so and so, so and so. That's why you can see on my left hand side, the majority leader is missing. He has gone under. The majority whip is missing. She has gone under. There are others here, Bettina and others. They are potential customers. Francis Mutuku, MCA wa wodi yanza wiki lile kalamba na walawe wambe kwiki wambeni akikonanyo na maandamano ni umwe okuilela ele udhosu. That's the situation. It's a very bad situation and we wish to ask for calm. MCA wake kumbulio South Jeds Kalonda ola ingeni wandongo ya lanini anayana weta kanake kalone kiu nemekova viane vati aliosami wanza maimu ya mbunge na vale thokaji ito ya mbio valukila MCA wa Nguma Sumba Musau avetango kwithwa wa mwene kivila wanza maya itheka. MCA wa wote ward MCA wa wote nzio Felix Mateso ni wona munini wa Musau na vala nake muthiani mwangangi ulona musami yino munini wa Felix Mateso ateo Musau aenda ya kwitha enza manesu endeta member. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kumavamia kone ya mbunge ya kaunti ya Makueni.
Tuisonga na mbe Mauvoo kuma kauntini ya Kitui mo enenthi isione cia mwingine maumani ya vanene kiko kimwe cha twaiwani mumbunge wa kiliombunge cha mwingi ya kati Gideon Mulyungi kwa kumuvithukia mutandithia umwe musini wa mwingi na kuete ithoko wiani kwake na ndi roda musioka yasia kana ivindani yi umewani yake yangilia na yimweni yanangiwe na atham kana nyama wake mweni Mulyungi ula wa mutia ena maumisi na india mwema enenthi mainena ni maweta niki uvathukanuna akisia mwenenthi mumbunge kuvuthukia enenthi maitisa kana maitisia kutoa isemiatiano ya kumwetanga utongo-ini. Roda ni wako na livoti kula kwe kisese cha volisi cha mwingi. Livoti umbani tuniwe Joseph KITAKA. Ainena itina kuna livoti kiseseni cha volisi cha mwingi. Roda musiokani wawetakana muyumbe watonye ile mukawani wake ahienda kumanyaniki makastoma maki methi itwe maimunene anai na kumunyamasya vala kilingi seniki miwani yake ya lato wangili yanayimwe yanangiwe na mukwatanga kwanzia itemba ilu kati wa maumisi angi na kile nili hoteli ni kwa MP wa Mwingi Central Gideon Mulyungi labau tweilenzi andwa maingi asienda kuona mwene bau ndo buwe wiye ne bau mange wa na ndio ndo nika na mukule umanga banu na ngukila akuze miwani ya patino atulanga na ngumu kunene chao kwenda andu make mambo lakini mwe nambua onga masi enda ile kuwetwa ni mundu no MP wa Mwingi Central nda ile kuolotwa ni mundu na mukule manzi au mama kukitana mumo na be na video yomwe ongona ndio na MP munyuve nandu ukuthi obwaka amanzi omwe kitana mo au na kuki naona osukwa eno suke ukadare mazuka na zukwa ambe kokare arekebishe usuke wewe nyetiche ne mazuka na ndo kwa maele mazuka na ndio bazechi ukadare Mulyungi ne na nina adhibu polisi na report no sapi 3 na ndikithia na DCO mandani mo take action now of course that's outsort na ndio nyoka je watu langa yangiliana na ngwata nondo kwanza ndizi mundu ndekebeti ndizi kwata nondo yakwa kumanwana kiko ki UNND menda matambi moso muyumbe u kwa kwithiwa aimana masya amwe mo Mheshimiwa MP kwa nini anarasi wanawake na anaka hiyo akakwatete mundu mukanondo sini vibaya hivyo so tafadhali hatutaki hizi vitu zijirudie hatutakumbali tafadhali mheshimiwa aende tu fight na waheshimiwa wenzake na wadhu kuma hivi tu amusabita kwa nyina amuelekte nilimpigia kura na sikuoni inakaa vizuri so amina kuna kero yake mandu make mena atake anybody so mama asioketi na mavi ndo maybe mena na kindu kile so nitukulia mheshimiwa ithano tonya ekane na aka tafadhali kitike sio kabisa na unitukulia serikali nane wetha ibatonyeka it take the necessary action against such impunity and mama wengine ndio mtu ambe yonoa ndo tweka to yaka 24/7 we want peace na tuyando mamu ni wa Mulyungi mutumia utunete ndaya mutongo witu ni withitwe na tabia ya omundu wa tomwenda omulungia mwingi na suo one of the business woman Roda ni wa muvamia nyumbani uyani wake na mwasot ambo mukime kobi anangania miwani yake na no kwenda mkwatanga nondo which is not against it is against our constitution na ndio enda kwasia nitu kwenda tunengwenda yana atongo nundo na alimu alamata kwendeka na Mwingi Central ethi twewambe kuthi kwasia mumwe mwingi na mayumwa and we will not allow that one again nundu mwingi ti ya mundu mwingi ni yitu na bayi mundu waile nulungwa mwingi and I want the government and the DCI and the institutions that are concerned to take charge and bring order in this town of Mwingi and the leadership of Mwingi. Okavina nikauna mwene ndiangini matelemia kuthama chama cha Wiper itina wa muyumbe u Gideon Mulyungi kukona niwana ndito sya kumanga atongo yangi evo governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kumana wanaitambia yake ya kuthamia ndakitali lolonga miite sivitali ni wa Mwingi level 4 Dr. Evans Mumo Paundo Kitui ya etie kasumba kakuone andu ma Mwingi malomba nuligiwe ne kasumba kakuone andu ma Mwingi na nyine mwanyigiwe ne mutete na nditikela andu ma Mwingi makuonewa na kitumi kia kubata na neta leaders wa kote nitoa kwa tena netoa si malomba ale kutunga Dr. Mumo na ale kumya matakitali nitoa atani sia na malombe tusikumana no malombe enenge ndaya no nenga andu ma Mwingi ndaya ya
na kibeti kingi kikwati wende nduka Irene Kasalo women rep kuna bai mundu wese yako na weko hayoka kwa sia tuna ngai malombe ndaya Tetuilo neni eyo atongo isi andu yana imwe tekala mose tekura nani tukwenda ndaya si andu yana ndane kanesa kuma mheshimiwa governor life unless with ni uli ya Kalonzo wa Musyoka kwenda usumbe wa Kenya nunu tetuila wende no nena sitonyo tumwa ati wa Kalonzo ya mheshimiwa Mulungi aendeu ile ni tuthamia kwa UDA na tuumutia mheshimiwa Mulungi tinde tonzio na nyeno nasie nitumukania ege kumanga andu ma waipa nitwaza kuya malombe tangaba na witu na uthukumi wa malombe nitwaonio na tamu ya mbe ya malombe nitwaonete nithia andu ma mingi sendro nitukwikwatya kuthukuma ni malombe olondo athukuma agila gengi kuthukumi wa malombe ndukalikelelwe kingi upande ni wa mheshimiwa Irene Kasalo nitukwasia ni women rep witu wa Kitui County nitwamusakuye tamutongo witu kwa huo nake neke okwatangwa nikana ka viki twaitse twendo vunganisia andu acu monze makiamani kia waipa atwavunganisia twaza kuanga bana malombe twaza kwa Irene Kasalo twaza kwa Mulungi na hitu yumanya nikia kila kithukie na vinda gila dijini ya serikali le na vivo tutanathukuma mheshimiwa wetu wa mwingise ndo ndananena Mulungi enda Dr. Mumo atongwe sipitali nusu banana mo enenthi mamodlo muti kwa kumangana maimwenda anenganenda ya kwa atongo yangi kana enenthi maligoni uyo gulika chamani ki cha waipa ke Mulungi evanga baba ile kwetu mundungi tekolo na twabo na tinde ambe Mulungi atinde yake Mulungi ndabikia mwisho ando ma mwingi tuyano wa Joseph Kitakangili vote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV na nilivotisi yake Joseph Kitheka yitutwanthini wa uthiumo witu wa mbe twisokethia twithiwa twikunikila Mauvoo makonetie mutavani ya Makenzi livoti kuma ngaliponi cia Mombasa tukathivasa wimi wa ng'ombe cia yiia thiri wa kilungu wasia wa mwimi pengine wanagusia mukeka wa kina mukeka usio ukomea tumena iko ukomea komea mundu wote ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twele to transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ban in don vena uka out right in the field ni wet nondo tuta bila kulika mitwe wenda kwabaluka pyo Odo na kwenda imonda flat muno kweli ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isito na kuongamia kiwo nima ya kunyithia na wende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolelia wewe tongo kibandao ana manya kuna ambia kwa makitongo kwa wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi mukambani weze uimaniudhwe na kwa uondo ilete kubatithia uima waku rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kile kizongoetie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili wake science kuikithia nisi obosia na siena udhu mwene waku nituitama ukibathukanio ta typhoid ndetema amiba mbio ulcers kwa lune malenyu na arthritis kwa mbatoni ndakame kulea kusia kukosa bitha wa kiume mauma kikonde asma mauma mitambo fibroids sukali na maua wakwambelilia matuku 31 mwezi wa Mwanza twikibwezi kuthengeania na clinic kwa chula wakeli etuku mwezi wa nyanya twikathonzweni Windy Shakers Building itina wangomeni hotel nduka namba 3 wakatatu matuku eli twimatiliku kwa Steve Kinguti Chambio Inn seji ya bodaboda Kilili wakana matuku 3 twinungune Katolone Building ngoloba ya Mbeya iulua vengi wa KWFT wakatano matuku 4 twiwote katikati wa Cecil Hotel na tazama Agrovet na wathanthatu wa matuku 5 twikambu itina wa Kanzi Supermarket kungethanesia na Canaan Hotel tuthoke mabisini maitu kana tukunesi mukusila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti kenda noti Rafiki Habo Clinic we treat God heals.
Ina udhocha ngindi ni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mutavani ya Paul Mackenzie na esili luangi miongo ilina nana nimekuendea kusiwa kwa mithenya ingi ilini kana kumanya kana nimekulekwa kwa bond kana nimekuendea kusiwa nginya ukunikili wa ikwaniyo kuthela ona uyovo andu angi miongo ina na umwe kati wa miongo thanthatu na atano ala Mauvoo iswe kumangalikoni sia Shakahola koti ni wetikila kumavingu ya ikwani ya kutuma ikusia siana nini vala mekusiwa shimola wa prison nginya matuku ana mamwai o wa nyanya ila ikwani yeye kavikia kwithi wa yethu kiswa muthenyani wa wakatano nilivoti tunengelelwa niwe Angelina Mose. Ni undu maundu me ili ochino mutavanya Paul Mackenzie na esililu angi kuya kiyo itino angaliko usikata ni kuenda masiwe kwa kilungu cha methenya ingi miongo ina na muonza valalo ya Wycliffe Makasembo kulalami kiembe wa koti wewetekana mathanguma kuthaku kwa ukuli uwa makwatie kiokoni cha umundi undu ula esililu ama wosi yeta kunyamaswa na kuwete idho kwa kotini u. Anawiye voitu na kuthukisha ngaliko usikatani na ila ya utetei Magistrate Yusuf Abdalla Shikanda ni wa madha esililu kukwata aki kuena na katiba kandi ino ya Kenya vala wa amenda medhiwe na umisio. Sasa hata kama mapiga kelele haki yenu na nini, mimi sikasiriki maana naelewa. Ni mambo ya kawaida, lakini sasa kuweni na subra. Unajua haki haipatikani kwa urahisi. Lazima mfanye subra. Cha uchunguzi ufanywe na nini, sasa kufikia tarehe 4 tutajua kutaendaje. Lakini fanyeni subra. Yesu mwenyewe alipitia mateso mengi sana. Na kuna watu hata walimkataa, hakubali kama ni mtoto wa Mungu au sijui wengine wanasema nabii. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida, ni mitihani ya kawaida, sawa? Kwa usikata ni itongo ni jamii ya mina nimeenda kuongelo kilungu kingi cha methenya miongo ina na muonza kuenda isokunu kiliwa kwani ila yekumbilite esililo miongo ili na kenda. Esililo ni makusiwa kwa methenya ingi ili vala matuku ana mwai u na uloni wakatano makavikwa ingi kotini u na kumanyakana ni makusiwa methenya isu kana ni makuvikia kulecho kwa bond. Kavindani kau andu miongo ina na umwe kati wa ala miongo thanthatu na atano Mauvoo iswe kithekani cha Shakahola ni mavete wa ikwani ya kwenda kwiyumia thayu na kuvingwe kwani yingi yukonya kutuma siana nini itiwa ni thayu kithekani cha Shakahola vala mawetu tamaumie misie ni kuo na siana sia ukuwa kuambisia mwaka umwe nginya miaka 14 na ila siatiwe ni thayu si kithekani kiu cha Shakahola. Magistrate Joe Omido ni watikila na ukuli wangaliko usikata ni wa esililu kuvingwe kwani ya uwani wa siana nini vala kwani yo ikambiswa matuku ana na ulani wakatano wa chumaki wanauyevo esililu angi miongo ili na ana nima kuenda ya kuikala nthini wa Sahajanadi Rescue Center ngaliko siya mtope vala kwani yo ya kwenda kuiyumwa thayu ikuendea. No doubt what has in the recent past unfolded at Shakahola are matters in the public domain, and it is in the public interest and in the interest of justice that the architects of the Shakahola massacre or the Shakahola horror be brought to book. The public, no doubt, is unpleased about the notoriety of Shakahola. In the result, and for the reasons I've stated above, I am persuaded and find that the application for withdrawal of the charge or charges against the 41 persons listed under paragraph 5 of this ruling meets the requirements in law and is therefore well merited. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Tuisonga nambe na mo ene ianda muveani wa kusovea nyamusi ya kithekani KWS ni maumia ukuli okula kwe NND kukwatiani ya namo kusovea nyamusi ya kithekani maovisa ama kusovea nyamusi ya kithekani kuma ile mbetani ya Mount Kenya mainena kithekani chamu ya Game Reserve
kila kingalikoni cia makima cha thini cha kutania muthenya wa maovisa ma kusuvia nyamu cia kithekani ni maumia ukulyo kula kwi enenthi kutetheani cia kukitana na nzima mbatane ya nyamu cia kithekani atongo ikivathukanio alama ivikite mautanu ni aya ni meweta itambe yita yikuolanga kau kati wa andu vamwe na nyamu cia kithekani tuikwatiane na Keben Mosao. Thini wa chathi cha kutania muthenya wa maovisa ma kusuvia nyamu cia kithekani na kila chatwaigwa kithekani cha kusuvia nyamu cha Mwea Game Reserve makima enenthi ni makulo kukwatiania na kusuvia nyamu cia kithekani. Sisi kutoka leo kwenda mbele inatakana kila anayezungumza awe mtoto mwanagenzi kwa shule awe mtu wa soko atazungumza lugha anaweza kueleza mgeni umuhimu wa hii mbuga. Kutoka hapo Makima, Mavuria, Kiangosi, kila mahali hapa lugha iwe moja tu. Unataka kuzuru, umeenda hapa kwetu mbugani. Kuna nini hapo? Ndovu wamejaa. Unanisikia? Twiga wengi. Pundamilia wamejaa. Hiyo ndio lugha tunataka kuzungumza. Kwa sababu tukikua kwa lugha namna ile tutaweza pia sasa kuanza kustar economic development around hapa. Pillars. The pillar of conservation, which is our commandate under the law. The pillar of collaboration. Hawa washikadau wote umesikia conservers fulani, tunashirikiana na wao kufanya hii kazi kwa pamoja. Na tunapenda hilo jambo kwa sababu gani? Wanyama wetu vile mnavyojua. Hapa nimekwambia kuna ndovu. Lakini unaweza toka hapa leo ukose kuona ndovu. Wako wapi? Wanyama wetu wako hapa kwa Kengen Forest. Wako hapa kwa Tarda. Ndovu wamesonga pale. Na ni kwa sababu ndo asili ya ndovu. Oingi ni matumia muthenya usu kunengana mithinzio kwa maovisa ala methi tumayonania wia wo thini wa usuvi wa nyamu cia kithekani ovamwe na mititu. Director usuvi-ini wa nyamu cia kithekani kuma Mount Kenya aiweta tamekwambisya nzama ya kusuvia itheka na nyamu kwa kusomethia enenthi vata wa kusuvia mititu na nyamu cia kithekani. Upande wetu kuna mapungufu ya kuelimisha kila mmoja wetu ndo aweze kuchukua lile jukumu nalosema. Kwa hivyo kwangu nilichukua hiyo changamoto na nikasema tutaongeza conservation education programs ndo tuweze kuelimika vizuri. Deputy County Commissioner wa Mwea no kuweta itambe ye kwati wa kuola kau kati wa nyamu na enenthi ovamwe na kukilia utalii. Na kwa zile juhudi zenu ndio tuko na wale wanyama, tuko na ile miti na mimea ambayo iko kwenye misitu yetu. Kwa hiyo chukulia kazi ya kukua ranger kama lifestyle yako, kwamba unaishi kwa msitu na una protect hiyo msitu. Niambia hii hoteli ni ghali, si ungejaribu hoteli fulani mahali fulani. Wewe unafikiri hiyo ni mfanyikazi mzuri? Mshahara yake natoka hapo na anakuambia enda hoteli fulani, hiyo ndio iko rahisi. Kwa hiyo as a ranger, ile mnyama ako pale, ile miti iko pale, hiyo ndio inakupatia mshahara. Kwa hiyo some of our areas that we feel needs a lot of opening, needs a lot of work if we had to maximize their utilization and to attract other, so that we also now involve in a better way the community living around this reserve, so that we have better accommodation by the people and acceptance, so that now whatever happens here, the rangers that will be posted here today and in future do not have a difficult job to do with the community. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV yenita wa Ben Mosao. Tuelekele kuya kauntini ya Kitui vala makundi matema ya kisilikali hivyo Savana Kitui na Ilaya Women First ni makwatiania kwithiwa na ndambuka ya kuona ikundi cia amwaitu Ilaya zitwesi kwatu ambao ni ikundi ya Savana Kitui kwisila mauvundi sio makwambia milati kivathukanio vamwe na kunengana ilovia cia kwambia milati ni kana kwiyukilia kiukwati na indi makundi asu ni matwaisi ndambuka ya kuona milati isu vamwe na kukomana na amwaitu asu na ikundi ingi alama tona umanenge masoko ya mali yo ila methitwe maitwaisi milati niyo ondumwe na kuosa maoni
maoni kauta undu matonya kuendeea kwikia amwaitu avinya kieleloni cha kuendeesya milati ino ya kumokilia livoti yake Onesmus Talo kuma kauntini ya Kitui. Ikundi ya Savana Kitui na ila itheto inenganilo vya kuya mwitu na kwa manenge mauvundisi maundu matonya kwambise milati kivathukanyo kuyukilia kiukwati ikwati anita na ila ya Women First ni etheana ndambuka Kitui cha uthulone wa sua na Kitui cha umelone wa sua na ukana kukomana na ikundi mwanza sia amwitu ila si itheto si ikwati oteve kuma kwa ikundi ya Savana Kitui kielelo kinene na kuwasa maoni maundu matonya kuukilia amwitu asu wamana kumathengesi bakubi na masoko mamalio ila metheto meitwa isi ndini wa milati yo. Umundi tukiva kukomana na Women First group pamwe na Savana ala na moni partners imwe kututethesya na economic empowerment taka ni twikite biti muno maunduni nikenda tukwate mbesa situ tuitegeme na twithite tukika miradi kivathukanio nitweya nguku nitwithite twikia biti tuthowe miunda na ona nitwima nitubanda miti tuithosya na Women First na Savana group nimethite maitutethia muno kwa kutuvundisya undu wa kwika maundu asu. Savana nimethite maituvundisya undu wa kweya nguku, undu wa kusuvia mimea yitu na undu wa kuitethia generally. Ikundi hii imwe itwa isianema wei wa nguku, uvandi wa miti, uthosi wa miunda, kukombwethia maema na indi umia wa ilovia sia kuiendesya ila mambisi ungu wa ikundi hii ya Savana. Ikundi ni kino cha kutua twi maundu ala twika ta twithia na maema na ivila ila tukombwethasya mundu ila wina syathi nitunenga nai ivila isu na yema twina maema heli na twina ivila ya na yimwe kwao usuno ndumwe katika ula twika katika kikundi ni kitu nitu kovethana cia mbesa kanela itawa table banking nituma cia mbesa kila mui na twiko badanya ithie kwa ithie nekena mbesa situ sisia imosiao na kumela twambie kikundi kitu nitumbanite mbesa ithie ta kikundi cha kutua twina mubea munene no kwondu wa ikundi ila itawa Women First ila makuthukuma makwatianie na Savana Kitui. Amwaito ni mavikia kueta kwithia methito na milati kivathukanyo kukwata soko ya malio ila methito nayo kwithito na maumo na kutuma mathose malio thoa munini. Ona ni methito maitu nenge utethio wa kimbesa nikenda tutonye ku finance project isu situ tuwe ya nguku na nitwithite na challenge ya kula tuthosya nguku situ na mabinda maingi twisa kuithosya na thoa munini ukithia twina kwata mbesa taila tuitarajia kukwata ona miti yitu saa ingi nitwithia na thina wa kula tuthosya saa ingi mabroka machuka maithoa tuithowe wanayo kitha twina kwata mbesa tondu tukwenda kukwata ingi ni maweta mwa kivona muno ala matwaisya uvandi wa miti kithitwe kiukuna munene kuona kutuma miti mingi yoma mala makule makundi ako manenge ndovoi no kana kumatethesya kuendesya milati isu yo uvandi wa miti. Makundi asu na ala mekwatianite na ikundi ya kusubia mawithuluko ya Green Africa na ila inawalanyo wa kuvanda miti kuyane na miaka yaku ni athana kukwata mbomolati usu wa vandi wa miti kwa kunengane soko kwe makundi vala ingi ya kule serikali nene ila si account kwisila mivia ya kusubia mawithuluko ila meno vandi wa miti kukwata makundi amweto ala methito meitwa ise milati isu no kana kumekia vinya na kuendesya uthukomi wa groups andoane na mo kata me ikundi ni sike vathukanyo ni mendesye maundu ma tree seedlings kana kubuya miti nundu president wa Republic of Kenya easia andu mavande miti 15 billion twibikia by vision 2030 na miti serikali kana mashirika maya achieve target yo kanata Kenya twika achieve tutabuete hii miti na mashirika no kana ikundi cie kivathukanyo nimo ni mambite already na yune kule serikali ila ikwithila itho wa miti ona kwisila kula kwi county government itu valabe ministry ya environment within ya consider groups ya mwitu na atumea na mayouth nundu nimo champion mambe kenda wiseithia netu abanda miti ila ikwendekana ikundi isio vandiwa miti imwe sina miti mbe wangili 10
ila mende na omanthe ya masoko. Makundi ane mathana kuendea kukwata mbomilati nzao kivathukanyo ya amwaitu no kana kwithwa matonya kwiendesya ivinda yukite. Tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Naindi musiesia usuni muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa alamu atamene na kwa nthini wa mesa itu ya Mauvoo kiwiyo ni chao munthina ni kumangalikoni situ tukwendea withio na kiwiyo kiseo nyeni tawa masikitaka uloko uonengile Mauvoo kwanzia ya mekwa ni mundu iteresia mwende komanisa.